Okay, inshuti zacu kandi mwebwe mudukurikira umunsi kundi kuri Makida ndetse no kuri The Pop Live tubanje kubasuhuza cyane. Njyewe rero muri kumwe kuri kamera nitwa Basoma Ingera, ndi kumwe kandi na Dieudonné. Uraho cyane Rieto? Yanjye kuri Nyambura. Nago nari jambo. Bararimpaye. Aha, uyu munsi rero twateguye document métallique, document ya Kasamutwe. Uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane kigaruka cyane ku byamamare. Ibyamamare byo muri Afrika. Ni muri Afrika. Abantu bakomeye bo muri Afrika. Abantu bakomeye muri Afrika. Noneho by'umwihariko turagaruka ku Rwanda. Kandi bakomeye atari iby'umunwa gusa. Urumva hari ukuntu abantu bitaka bagashyiraho n'abakomisiyoneri bakajya babataka. Oya hari abakomera ku munwa. Nicyo nyine ndi kuvuga. Bakagiraho abantu bahemba bakajya birwa babamoka babataka. Ariko hari abantu baba bakomeye batavugwa. Bavugwa nabanya kuvuga. Uyu munsi rero niwe tugiye kuvuga uyu munsi. U Rwanda rwagize abantu bakomeye. Rwagize abami, rugira abategetsi. Noneho twinjiye mu gisata cy'abadamu rero. Rwagize umudamu mu mateka y'isi. Niwe mudamu wabashije gukora kudeta. Na kudeta ya mbere yabaye mu gihugu cy'u Rwanda yakozwe n'uwo mudamu bita Kanjogera Injoge. Ako kanaro kazi buriya. Noneho rero mu Rwanda dufite umudamu ari muri Afrika mu badamu bane bavuga ari kumvikana. Uyu rero nta wundi tugiye kuvugaho, waba wamumenye? Yaba atari Madame Louise Mushikiwabo. Uragitsinze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Madame Louise Mushikiwabo. La Française. Louise Mushikiwabo ntaza kukibagirwa. Louise Mushikiwabo nubwo tutarinjira no kubigwa ibye. Ako kantu nagira ngo nkavuge ntakibagirwa. Yego. Ni we munyarwanda wenyine washoboye gufata ijambo rishyashya ry'igifaransa rijya mu nkoranyamagambo y'Igifaransa. Uzi ryari ryo? Technique. Yahimbye ijambo rishya rijya mu nkoranyamagambo y'Igifaransa cyane. Ubu ryagiyemo technique. Ririmo guhimba ibintu by'ibinyoma. Guhimba ikinyoma. Aha. Yarishyizemo. Okay. Kwinjira rero n'ikiganiro cyacu, Louise Mushikiwabo ni umwana wavukiye mu muryango w'abantu w'abana nkuko natwe twavukiye mu miryango nk'abandi banyarwanda. Yavukiye i Kigali. Louise yavukiye mu muryango w'abana harya ni bangahe? Na abana 8 nawe wa 9. Ariko mu bana 8 nawe wa 9 azaro wa 9 aza ari umuhererezi cyangwa se bucura. Mwabo bana Louise Mushikiwabo yarize yiga mu Rwanda. Yiga i Kigali. Ikabuye. Amaze kwiga yize Ikabuye primaire. Yiga na secondaire. Arangije secondaire abona buruse. Ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Bayita Université Nationale du Rwanda. Yego. I Butare. Arangije ahita abona akazi. Burizi ko yabaye mwarimu. Ndabizi cyane. Buriya abantu bose bakomeye. N'abarimu abenshi. Abenshi uzi ko ari abarimu baba bafite burya n'utaragiye mu ishuri ngo yigishe mu ishuri afata ingwa. Burya ubusanga n'ubundi ari n'umwarimu. Uzarebe his excellence. N'umwarimu. Ejo nere kwigisha abantu kuvuga ikinyarwanda. Cyo nyine se ibintu byose arigisha cyane. Ajya mu baganga akigisha. Ariko turi kuri Louise Mushikiwabo. No Louise Mushikiwabo arangije akora imyaka 2 muri Lycée de Kigali. Yakoze yo muri 1984 kuko 86 yabonye buruse yo kujya kwiga muri Amerika. Ageze muri Amerika ariga. Arangije kwiga imyaka yarize indimi muri kaminuza. Yize indimi muri kaminuza. Agiye amaze kwiga indimi nicyo twita interpretation. Gusemura indimi. Yego. Amaze kwiga itabona akazi direct muri Washington. Ariko gato ari ku ishuri muri Amerika. Nubundi yigaga akora. Umukobwa uzi guhatana. Ni Mushikiwabo rega tuvuga. Yigaga akora ku buryo ngo na kaminuza. Yego. Yagezeho imuhishingano atararangiza kwiga. Abanyeshuri bakajya baza kumubaza bati ibi bintu ubikora ute? Bigenda bite twe ko byaducanze?
mbese ni umwe muri ba bantu mwiga isomo adahari yarangiza akaza kubasobanurira akanabarusha oya akabigisha mwiza adahari hanyuma mukaza ngo rero ngo nubwo wari wagiye uyu munsi hari ibintu twize ngo ngibi hano ngo dusobanurire urumva akabasobanurira sasa uyu Louise Mushikiwabo arangije wese abona akazi muri Washington aha ni naho yahuriye na fiance we ahita arambagizwa uko muri 90 yise ashaka yarangije 86 ahita ashaka amaze 86 yego ahita ashaka 1986 ahita ashaka umugabo w'umunyamerika Louise Mushikiwabo yarabyaye nk'abandi babyeyi ariko bigeze muri mu 2008 perezida w'u Rwanda Kagame ni umuhanga aramuhamagara avuga ati wowe Louise kuri umunyarwanda tubizi ushobora kuza gukorana n'igihugu cyawe ukazamura urwakubyaye Louise adatindiganyije yafite inyota avuga ati ndahari ndaza 2008 yaje rero ahita ashyirwa muri mu ministeri yakoremo n'ihera n'itangazamakuru cyayo yakuriye muri ministeri y'ububanyi n'amahanga kuko yatangiye 2008 nibwo yaje mu Rwanda yagiye muri ministeri y'ububanyi n'amahanga avuye muri ministeri y'itangazamakuru ihita inavaho yahise ivaho muri 2008 yahise inavaho aba ministeri y'ububanyi n'amahanga guhera 2008 amaraho imyaka 10 ni ukuvuga ngo yaje mbere ya 2008 ho kuko yabanje kuyobora itangazamakuru hanyuma avaho ibintu ahita ajya mu yubanyi n'amahanga ayobora imyaka 10 yose yego kuva 2008 kugeza 2018 yego arangije 2018 rero gahunda ye yo kuvugira u Rwanda mu buryo guhuza u Rwanda n'andi mahanga uzi neza ko noneho yahise ajya ku gasongero hari OIF yego OIF ubwo ni organization OEF aha organga indimi uri kubivuga mu cyongereza kandi ni igifaransa OEF yes Organisation Internationale de la Francophonie uyu mudamu akijya kuba secrétaire général w'uyu muryango abantu bavuga ngo ubwo se umunyarwanda ngo byakunda ngo ubundi se ngo byakunda ngo nese ko bari baraciye abafaransa baraciye umubano n'umufaransa ni gute Louise Mushikiwabo agiye kuyobora francophonie ayiyobora 2018 2019 manda enye kandi ibintu bigenda neza kuri manda y'imyaka 4 ayirangije manda uzi ko abakuru b'ibihugu nibo bamusabye ngo akomeze watubabariye kubera yuko muri francophonie yagezemo asanga ibintu bimeze nabi harimo ibintu by'ibifuti byinshi ibintu byose abishyira ku murongo kandi mu mahoro umuryango ubu uhagaze neza urumva utaraza muri ngo rero ngo abavanga umunyarwanda iki nyakwigendera Buravan niwe waririmbye ngo barajya he ko twaje ubundi abanyarwanda baje nuvuga ngo warangije manda y'imyaka 4 ubwo yarangiye 2022 baramusaba tongera utange kandidatire yawe arayitanga baramutora manda ya kabiri iyi manda ya kabiri irarangira muri 2026 none u Rwanda deje rwamaze kongera kumutanga mu kandida burerega impamvu rumutanga nuko ari rwakomokamo ariko buriya kandi rumubonamo niyo potential bivuze ngo kiba kivuze ngo